Hello gagayam na bara kablaaw para titunggal may say tinaragsak nga oras kan aldaw yo amin nga wan labas. Welcome kayo manan nga agbuyak ken nagdangag iti kabarbaro a kapadasan ti may sakabsat dito'y drama aman ng biyanang dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaaw mampay ni Michelle Shin dita Paris, Rodrigo Garcia dita Muñoz West, Rojas Isabela, Nelly Cortez ken Vicky Oribelo. Kastimanti ko na ni Kabsat Delpin sa Napudno Anagan. Dir manang biyanang, adabaak nga ulitig ko kat isutid idulwag. Nakunak ti kastata kayat ko ti tumulad kan kwa nang agbaak abaro, tangamin mabuti nga kiti responsibilidad. Iso ano mabalin, jak kayat agpamilya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, usay, agsukat kataing kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan dakman ako na ako nanang. Apay kas karina ayat agarem. Ay naman not tawan maun. Dandan 40 maun. Malakayan kan abaro. Apay kayat mo ti may tulad kan ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang Delpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kitaan nyo man ti biyag niya Uncle kaw. At nagragsak matlat nga ure awan asawa na. When ngem sayang ti kinataer mo no di mo iwaras ti pulem anak ko. Kan kayat kumutan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma tadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa na nang. Awan iti bokabularyok na ita. Aho, patpatyem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak ka anakan. Awan problema. Kita anak strike inihuirak ta awan sausawair. Awan manglapen kanya kiti sa dino man nakayat ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat anabaakan angkel. Kan may sa pakaibaludan ayat agbaak kat saan mat. Day tangarod ka. Awan madagas na no agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan nak. Unang kal. Pilitin nak ni nanang nga agaram. Sa mga sawa ak kanon. Hanggang manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad angkal. Sugsog ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis amang asawa saan ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Ay namanang. Kasano ko mga asawa kat awan matnobya na. Awan interes na nga agaram. When tadurdurog ang ngamin nga agbaak. Impisa madaan na kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid ta madanagan ka now. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbirok ka no iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner iti abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahe. Ni Jose Kuma. Di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga di na kayat. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyam. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitag balin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo kaom. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kao. Nay, nagawid ka mo't gayam amaur ka anakan. Uwan kan. Tabi na unak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay kaanakan. Balay tinobyak, uncle. Kurang namin ti agtrabaho. Iso nga umayak agsapul man dito'y lugar tayo, uncle. Siyak nga ingata. Mapalain. Napigsaak pa'y mat nga agtrabaho. Kaya't yu ayaw, uncle. Ba kayo ta karpintero kayo mat. Kayat ko atanay, awan makukwarta dita oy. Awan pagtrabahuan,
Tay madumot ti karpintero dito yung lugar tayo. Kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, Uncle. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wenno dua. Padasam nga ibaga ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayjay. Wala niya. Mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dahito ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo amangan numalipatam. Uy nanang naalakon. Nay, agsingsingpot kayo iti papanan nyo Di kag barbartek ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto ijay karuba da insan amor nanang. Dakkel aya abalay ijay aramiden nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo nanang. Mamuak to ano da kami ni Jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kanto mo ngamin. Amangan aklunan nanday Jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kuwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man na kita ti pabalon nyo kanyak nanang. Apay aya apilitan dak ang mga sawa kat jak nga rod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, Uncle. Insan Jose. Agdiretso tayo na ijay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak da ijay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngamno agkarabiyahe kayon ton. Kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani. Kayat kon ti agidda. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe. Anyat makunayo dito'y pagabangan nyo, insan. Mayat insan. Iso na lang ta medyo basay. Anusan yun, insan. Ta daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan dito'y. No nalawa ti kayat yo, ay dakdakkel mo't ti mabayadan. Ala, daytoy latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan dito'y. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbaglakit din ata, kompleto da iti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, iti balay ti nobyam insan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidag mo't gayam dito insan. Okay, kaano kami nga roda mangrugi nga agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Aginana kayo ita. Hello! Na kayo gayam ti kabarbaro a borders me. Ay, wine, madam. Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mo't ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta timba ka ni Amor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Inkarnasyon. Ejak kaya tinaariwawa a borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa'y laeng, anak ko. Nay, anak mo jay napintas a balasang, madam. Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion, ayan mo. Adak dito'y, nanang. Nay, sino mo't na dya? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Sean? Mahilig kayo itinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, puli mi nga minti atid doog tibiyag na. Iso nasuro ka na 90 titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y laeng. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Talaga akasta, Encarnacion,
Aya ba man ni konsolasyon? Sige, panawan kayon. Tainak man kita ang tipok-pok ka o jay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo anya, uncle. Well, nga raw. Kasi na nga talarta nga oray agong ungay, nakaisim nga talarta kaanakan. Diyak amo, uncle. Ang agkakaingas da taluan niya. Well, nga raw. Patinaganda agpapada. Hello anak ko, kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na nang. Ngamnay, pasensya kay pa lang tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel tiar aramidan mi abalay tinobya ni insan amor na nang. Amangan no mabayagan kami dito Kan numalpas mi ti balay da. Adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Muna nang. Isa pasensyaan di kay pala mapawitan iti kwartayaw. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, itadamak kwartak. Ang apay, awan day opio aya. Di kay pa'y makaawid. Adamat ka day, ang masadot kami nga agawid ka ni Uncle. Agina na kami lang na. Nalang arod, agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tilay bagbagayo mo, Uncle. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Ay, sika ti kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito isunad no adabukod mo abalay. Una, Uncle. Tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte daw iti addabalay na dito yan niya, Uncle. Bagi talatan ati umapapal. Tawan mo't balay ta dito. Adda pamuspusan. Tapno makabalay ta dito. Kaanakan. Ha? Anya ko ma, Uncle? Armam jelan lady ta. Anya? No armam na ijay. Sigurado nga klonen na ka. Nagtaer ka, kaanakan. Manjak, di mo't nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay ilipate mo na itatulagan ta kaanakan. Armam kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Paliktad mo tangkol. Da kayo jay inaa, tasyak mo jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron adi na kay kayat jay anak na, Uncle. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kaano nga raw na rugyan ta ti agaram? Ay, no maasawa ta dagi jay. Adanton balay ta dito isyudad kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, men. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka, naglapsat ka. Ha? Si Kamat, nangaw kagayam, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakin ka, Encarnacion. Oh, sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na, tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat.
Tangay adda ka ana ilawan na nagarmanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tigiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awang pailat nobyam. Kasla jackpot dyan, Ose. Adan sama asawa mo. Adon sapay tiputot mo. Asus, patyan na ko mga konsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod ata na'y kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayaten ka ngamin atalaga konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo't. Nagtaer ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't Agbagay ta. Isu nga aklonan na kon, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mat Kan damagak pa'y kini mamang kono kaya't na makiin na yatak ka. Apay adamagan pa'y lang kat adamot kan bukod mo apanunot. Basta damagak pa'y kang kuana, Jose. Kano kaya't na, di sige, aklunan kanton. Ngamno di na kaya't, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delpin, mamang. Wan, anak ko. Kat, damagak man kan ka, no, kayat mo ang makiasawa akmanan. Akat, ada kayo dayta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya dayta, anak ko. Kaya't yu kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknak mo't nga adda pa nagayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa akmanan, kasanukan, awanton kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno addan to kadkaduam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonen iti kabitan na panawan. Uncle, inaklon na kon ni konsolasyon. Talaga? Ay, uray sak Jose. Inaklon nakmutay ni inkarnasyon. Aya, ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Naggidan ta nga inaklon da nga gina. No ada ko mapay abiyag ni Lulom akat armen namat jay kabakitan. ay, nakanakan. Saan tantaon nga agabang? Wan nga rod, Uncle. Naghasat ta saan data pinarigat dagi dyan nga gina. Hanggang di datanto nga ta pagabangan Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan ta iti sanikwada no bilang laang. Unang awan met kwartata apang niya kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tayo bagak tunay ta kani inkarnasyon. Insan, di kay mat imay nagtrabaho di kalman. Ay, kwa? Simadot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan nyo ako na yaw, inkarnasyon. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan-ayat ko, nanang. Kat ni konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wala. Tasumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yat kayo pay lang. Pati janak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay! Di kayon sumanaon, nanak. No kayat yu ti sumurot. Agimpaki kayo matan. Taikuyog da kayo. Saanan? Nagbati akaw. Masadutak ngagbiyahe. No kasta. At dan nobyam, anak ko.
Wala nang. Kadwak nga rudan ang nagawin. Ni konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kastamot, balasang ko. Malala, aginana kayo pa'y Taynak mangisaga na iti merienda. Ay na, kinala at nakanak ko. Adam gayam nobya mon. Nagsaya atin. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. At di may sa abag ko. Nabati di may sa abag. Anya nga agas aya, konsolasyon. Amangan no aday duldulin ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa bali ngamin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa, jay man kisiw ko. Adda ngamin sakit ko kisiw. Masapol ajak langanan tagtumari ti agas ko. Anya? Agkasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delphin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, Nanang! Hello, Inkarnasyon! Agawid kayo! Tanay, adaman dagijay taga-bangkaw. Alaan na kano ti balayan. Anya? Baybayan yun alaan dan. Makaumamot na kita at tao. Kadi awan pag naadan dayon. Kadanya nga rod. Talaga akasta Katsak ngay, papanak ngayon anak ko. Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. Sige. Agimpaki kayon. Taumay da kayo sukunin. Bye. Anya di ko nam nga alaan da, inkarnasyon. Jay balay mi nakautang ak ngamin iti dakalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento niti dakkel jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad, Apolos. Iso baybay akon Ha? Ay, lokasta. Ay, pag naadan yung arudan ngay, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo, Delphin. Sana bale, tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Agnaad mo na dito'y balay mo, anya. Sana bale kan ni konsolasyon nga anak ko, taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pagnaidan. Angkal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Apay ti anak ko? Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya? Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na. Nalipatan na kanu ngamin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Intay kitaan nga ro ti anak ko. Ay na, aggigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon kaanakan. Ha? Apay nga yang kal? Saan Awan pag naadanda no sinaan niyaw. Sapay planok mutan ti makisina kan ni konsolasyon. Awan mutan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresyak nga ron. Jak met ammo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak mutan angkal. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Jose. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ijay to balayaw ti pag naadanda atalaw. Tanay, sina ako ni inkarnasyon. Uy, saan angkal? Ijay balayaw ti pag naadanda atalaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Nalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak paya dum-dum nga giti saritaan niyo. Jose, Delphin. Ha?
Apaya, kasta kayaw. Kalpasan na maalayo, di kay kayayaw, kasta taramidan yaw. Kwa, apong, Kaya't yaw, di magamudan. ha? Ha? Bumlad dagita chan yun no kaskasanaw. Ay, di kaya gararamig. Di yu paglulukwan dagita gina. Tasyak, di makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasanungay, agkasarta ka din? Kwa, saan pa'y? Kan, apay, desidido kan aya, amaki asawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay kung mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kan niyak. Kan mo di ak no daduma. At da chimpo ana ungetak. Kan siloso ak. Agtabilak pa'y ano agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanyak, tasi ka lang ti love ko. Awan na pinta sa masakbayam iti denak konsolasyon. Istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kasti alutan. Nagapgad. Agsinatan inkarnasyon. Anya ana apgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanji kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, taduraban kandilpin. Amok ngagbirbirok kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngem di nak mapapanaw dito ay. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay ngamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't idi jay balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti 2 bulan ni day? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot laang iti uray sa di numan napapanam. Awan nga rod na aramidan mi kan ni ulitag ko no di tinangawat iti gasat mi. Tinaripatuklatan ti asawa. Nagpursigi ka nagtrabaho tapno adapang biyag ko iti pamilya. Alakastan, tigayem mo, Delpin. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.